Ассаламу алейкум достор, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге Западныйда жайғашқан, ихлас құрған жаңы домдан сатыла тұрған квартира жөнінде информация бермекшімін. Квартирабыз ушул ихластың домында. Жақшы жері 5-ші этаж екен достор. Торговый центрді қошқандачы. Жилойдан есептегенде квартирабыз 2-ші этажда, 2 бөлмелі. Бұл жақ ошо Западныйдың чоң трассасы. Запад Круговойдан бұл жаққа біраз эле жүргөндө трассанын эле бойында окат. Негизи бул домдон издегендер көп квартира. Андыктан аракетти кылыңыздар демекчимин. Ошол торговый центр 3 этаж өзүчө. Ошону кошкондо квартирабыз 5-ші этажда. Жилойдан 2-ші этаж. Тугандар, квартирага чыгып келдим. Торговый центрді кошуп эсептегенде 5-ші этаж, жилойдон эсептегенде бул квартира 2-ші этажда жайгашкан. Сатылуучу квартирабыз ушул. Бисмилла деп туруп кирип келе беребиз. Караңыздар. Мощный экраны. Этажы ходовой, 2 бөлмөлүү, 76 квадрат метр. Планировкалары менен бир тааныштырайын, кабыл этпесеңиздер. Бұл жақ негізге кирүүчү эшик квартираға. Мынал жақ болсо ажаткана болот, билесиздер. Мынал жақ болсо душ болот. Мынал жақ спальная, бұл жақ зал, и мынал жақ кухня. Оң тараптан баштайлы, кабыл этпесеңиздер. Мына достор. Бұл жақ ошо двор тарапты карайт экен. Вид өтө сонун, мыкты деңгээлде. Газдар бар. Бұл кухня. Мынал жақ болса, барыңыздар білген конок бөлмө, гостиная. Мощный екен. Эшиктер коюлган. Бардыгы сонун. Балконду көрдүңүздөр, 76 квадрат метр. Жилойдон 2-ші этаж бұл квартира. Торговый центрді кошкондо 5-ші этаж. Күнгөй бет тугандар. Мына Абдыкадыров көчөсү, мына Нурзамандын дому. Айтайын дегеним, күн мощный тиет да квартирагача. Жакшы. Өтө сонун экен. Бардыгы жайында дегендей. Душ. Мынал жакка жаткан. Охо, сонун экен.